leta y'u Burundi iri mu mazi abira kubera iki? Kubera leta y'u Burundi yagiye nayo muri politike yo guhungabanya umutekano d'abord w'u Rwanda. Byaravuzwe Hazarani president akoze na conference de presse Ndayishimiye avuga ko ngo afite amakuru ko bishoboka ko bagiye kumutera bakoresheje Red Tabara, ati nawe niba ari byo nawe ngo azahazacana arahavuga. Okay. Muri iki gihe guhaguruka ukavuga ko ugiye gutera igihugu cy'abandi ntabwo ari cyo gihugu gusa ubuteye. Entre parenthèses tugiye kuvuga byarekeranye na geopolitique y'akarere, ngira ngo sinzi niba ari ahangaha nigeze mbivuga wenda reka tubisubiremo ku batari bahari. Ikintu cya mbere muri relation internationale kugira ngo igihugu cyubahwe nuko kiba gifite imbaraga za gisirikare. Imbaraga za gisirikare nizo mbaraga za mbere zishingirwaho mu mibanire mpuzamahanga, kuko twavuze ngo bigengwa n'imbaraga. Iyo ufite imbaraga za mbere ni gisirikare. Bidasubirwaho rero nk'uko Oxygen yabivuze, nk'uko abasesenguzi batandukanye mu bya politiki na diplomasi bakomeje kugenda babigaragaza, u Rwanda rukomeje kugenda ruba umusingi ukomeye cyane w'umutekano wa Afurika imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuyobozi w'isi mu bijyanye n'umutekano. Tugiye rero kugaruka ku biganiro bikomeye cyane byabereye i Kigali nk'uko ku munsi w'ejo nawe bagejejeho, ariko nanone tukaza gusoza tubagezaho ubusesenguzi bukomeye cyane bw'umusesenguzi Oxygen tuza akaba ari umwe mu basesenguzi bakomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aho ari buze kudusobanura ibyo tutari buze kugarukaho, ariko by'umwihariko tugiye kuvuga kuri uyu musenateri waje i Kigali mu Rwanda. Senateri Steve Daines akaba ari umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Montana, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira uruzinduko rwe i Kigali mu Rwanda nk'uko byatangajwe na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Yagize ati twishimiye kwakira mu Rwanda Senateri Steve Daines wo muri leta ya Montana muri Amerika. Mu ruzinduko rwe yaganiriye ku mutekano wo mu karere n'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro, anashimira ubwitange n'umurimo mu by'abamarine. Ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, by'umwihariko abantu b'abasesenguzi, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikomeje gukora igikorwa gikomeye cyane cyo kuba bakwegereza u Rwanda, by'umwihariko ushaka umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, ushaka umutekano w'aka gace turimo aza kureba u Rwanda. Ibyo turaza kubyumva nabyo mu byo Oxygen yasobanuye neza ubwo yasobanuraga uburyo u Rwanda ruyoboye muri Afurika. Hagati aho habaye inama ikomeye cyane bagejejeho ku munsi w'ejo. Iyi nama yari yahuje u Rwanda ndetse n'igihugu cya Israel, ariko n'abandi bantu bakomeye cyane muri Afurika, aho bari kwiga ku bijyanye n'umutekano wa Afurika, ariko u Rwanda rukaba umufatanyabikorwa w'ingenzi nk'uko mugiye kubyiyumvira. Reka tubanze tugaruke kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyo muri Israel cyitwa Times of Israel, aho cyavuze amagambo akomeye cyane. Ikinyamakuru cyagize kiti inama ku mutekano yabereye mu Rwanda igamije kwagura ubufatanye bwa Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukagera no muri Afurika. Iyi nama igamije gushyira Afurika ku isonga mu gushimangira ubufatanye bw'ingenzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. U Rwanda rukaba umufatanyabikorwa wihariye. Abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'ibihugu bya Afurika bahuriye kuwa gatatu i Kigali mu Rwanda mu nama ku mutekano yari ifite insanganyamatsiko igira iti guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel, Afurika n'uburasirazuba bwo hagati bushya. Abateguye inama batangarije ikinyamakuru Times of Israel ko iyi nama yari igamije gushaka no gusuzuma inzira zatuma Afurika iba umupaka mushya. Mu gushimangira ubufatanye bw'ingenzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, u Rwanda rukaba umufatanyabikorwa wihariye. Senateri w'umurepublikani Ted Cruz, senateri w'umudemokrate Jack Rosen ndetse n'uwahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akaba yitwa Robert O'Brien, bagejeje ijambo kuri iyi forum bifashishije ikoranabuhanga ryo kuri internet.
Iyi nama yasobanuye icyerekezo cy'ingenzi aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga ubunararibonye mu by'ingenzi n'ubuyobozi ku rwego rw'isi, Israel igatanga ubuhanga mu by'umutekano n'ubushobozi bwo guhanga udushya, naho u Rwanda rukagira uruhare nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu karere ka Afurika, kandi rukaba ikiraro kigana ku bindi bihugu bya Afurika. U Rwanda rukaba ikiraro kigana ku bindi bihugu bya Afurika. Ako kantu mukumve neza. Muri iki gikorwa hateguwe ibiganiro bine byihariye table ronde, ari byo inkingi z'ingenzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Afurika, kwibuka n'ubuyobozi bushingiye ku ndangagaciro, imiterere y'umutekano mu karere n'ubufatanye bw'ingenzi. Harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'uwahoze ari intumwa idasanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere. Udushya n'igitabo cy'umurongo wa Startup Nation, harimo Saul Singer, umwanditsi w'igitabo Startup Nation, na Wendy Singer washinze Startup Nation Central. Ngira ngo ibyo bintu murabyumvishe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda mu gihe abayobozi batandukanye b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Burundi bakomeje kugenda bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bajya i Burayi basabira u Rwanda ibihano, bavuga bati u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano gutya na gutya. Tshisekedi hano haciye nde, Patrick Muyaya ninde uciye i Burayi, Tereza Kayikwamba bavuga iki, sanctions for what? Ni ibintu bikomeye cyane. Mu kanya ukajya kubona muri White House hariya na Velas, umunyamakuru w'umudamu waturutse muri Angola, akaba aragiye agafata abasenateri, abadepite barimo nka Smith, akamubwira ati gutu u Rwanda mutarufatira ibihano. Ibintu nk'ibyo u Rwanda rumaze kubaka umusingi ukomeye cyane w'umutekano, u Rwanda rumaze kubaka umusingi wa diplomasi na politiki. Reka dukurikirane noneho ibyatangajwe n'umusesenguzi Oxygene avuga ku bijyanye n'uburyo u Rwanda rufatwa. Mbibutse ko iki kiganiro ngiye kubagezaho cyangwa aya magambo ngiye kwagezayo Oxygene yavuzwe mbere, nimuza kumvamo ibijyanye n'ibitajyanye n'iki gihe, muraza guhita musobanukirwa. No kugira ngo twumve neza uburyo u Rwanda rufatwa, ariko mushobora kumvamo ibintu bitari iby'uyu munsi, bitajyanye n'uyu munsi, kuko bimaze iminsi bivugwa. Iki kiganiro yagikoze mbere y'uko n'umujyi wa Uvira ufatwa. Ibi rero ariko biraza gusobanurira neza uruhande u Rwanda ruriho, uburyo u Rwanda rufatwa. Reka twumve. Afrika irimo imigabane itanu. Hariyo twita Afrique du Maghreb, ari Afrique du Nord y'Abarabu, ifitwe na leadership y'isaha igihugu cya Egypte, Perezida Al-Sisi. Kuvuga ngo hari ibyemezo bishobora gufatirwa Maroc, byafatirwa Algerie, byafatirwa za Libye, bya bihugu byose byo muri Maghreb. Kuvuga ngo politike yabyo ibajwe beaucoup plus muri capitale Le Caire, niho bidesizo zifatirwa. Twayisiwe burya ba roi du Maroc, muri Maroc niho haba twayisiwe yo politique yabo. Umugabane wa kabiri ni Afrique de l'Ouest, bya bihugu bya Senegal, za Ntoza, za Mali, bya bihugu byose bya hariya. Geopolitique yabyo ikorerwa muri CEDEAO, ariko CEDEAO ubu yacitsemo ibice, ivamo baraba bihugu bitatu, baraba abasirikari bagiye barifatanya bakora IS. Ariko yisaha byanze bikunze Senegal na Côte d'Ivoire, donc Ouattara na Senegal nibo bafashe leadership ya karakarere. Cyane cyane ubu Ouattara, Côte d'Ivoire ni ibyemezo byinshi bifatirwa, noneho Senegal igasa nk'ariyo twayize. Umugabane wa gatatu ni East Africa, nuko n'u Rwanda, Kenya, biriya bihugu. Politique generale ubikorwa na Perezida w'u Rwanda, Twayise akaba ari perezida wa Kenya. Niko muri decision zifatwa, muzaya mureba mu nama nyinshi zikorwa Union Africaine n'iki, izo pole zirahari. Tuzavuga n'Uburaya nabwo niko bumeze, burya haba Europe de Centrale, haba Europe du Nord, haba Europe de l'Est, nabo no muri Amerika nuko bimeze. Hari za decision zifatirwa Canada nangwa zifatirwa Etats-Unis. Ibyo ni mu miyoborere ya geopolitique isi yose ni kuyobora. Twajya mu mugabane wa Afrique Centrale. Ubu Afrique Centrale umuntu usa nkaho wafashe leadership yayo ni bisaha ni President Sassou wa Brazzaville.
agasa nkaho yari afite ajewe tanto Chade tanto Kinshasa ariko bidafata. Ubwo hakaba n'umugabane wa nyuma ari Afrique Australe ufitwe na leadership ya Ntuza ya Ramaphosa akagira Twaisi Lorenzo Angola. Nuko bira bihugu bikururana biyobora. Alors kumva ko rero iyi saha igihugu cy'u Burundi tukigarutseho, igihugu cy'u Burundi kiri muri East Africa, ariko kuba muri East Africa kikaba cyarigize umwanzi waho leadership y'ibibazo bya East Africa bikemurikira. Ubumva yo ni blocage. Noneho akaba yabaye courtisé n'ibihugu bya SADC. Akaba ariyo mpamvu yaje mu ntambara ya Congo, ariko ntabwo yayishemo gusa muri bilateral, nuko yarazi ko SADC nayo ifitemo inyungu runaka kandi nabo baramukuruye. Ariko akaba nta decision yafatirwa muri SADC. Kumva ko rero Burundi buri muri East Africa bukaba bwashaka gukora ikibazo cyo gushotora gutsana umutekano muke ahantu hari capitale ya East Africa, paselema y'u Rwanda, nuba ngo ubukoze ku Bugande, ubukoze umutekano muke kuri Kenya, ubukoze umutekano muke muri Tanzania, ubukoze umutekano muke n'ibihugu by'ibituranyi by'inshuti n'ibindi ndaza kuvuga wenda muri geopolitique na africaine. Kumva ko noneho u Rwanda paselema kuba pole ya East Africa, ubu noneho ni pole ya Afrika yose nzima muri geopolitique ku rwego noneho tugiye muri za NATO, BRICS n'indi miryango iri hejuru ikomeye cyane. Donc iyo hari pole nuba ngo hari intérêt zikomeye cyane geostratégique z'amahanga, zaba ku rwego rw'umutekano, rw'itumanaho, rwa energy, rwa gisirikari, ibintu byinshi cyane. Nuba ngo par exemple igihugu nka Ethiopia niba gifitanye amasezerano na Israeli yo kuba muri Ethiopia hagomba kuba base ya gisirikari ya Israeli. Niba ugiye guhungabanya umutekano wa Ethiopia, umenye ko ni Israeli ukozeho, ni Amerika ukozeho. Iyo ni example nari ntanze kugira ngo abantu babyumve. Niyo mpamvu ngo uri mu mazi abira kuko ugiye gukora ku gisabo ugiye gukora ku gisabo cy'abadakorwaho. Ça c'est très dangereux, très dangereux kumva ko Burundi bwafatira position. Uburundi na Congo n'u Rwanda bahoze mu muryango bita CPGL. Icyo gihe cy'ababagaza ba Mobutu na Habyarimana nabo barafite geopolitique yabo y'icyo gihe. Ariko hari ikintu kimwe byize bibafashamo kuko bari bafitanye le pacte de non agression. Icyo gihe Burundi bwari buri muri position yo kurengerwa. Kuba baravuye ro muri CPGL, ubu haje za East Africa niye miryango ya SADC, ni imbaraga zindi zari zikomeye, ariko bagombye gusezisa nk'umuperezida w'igihugu kuko umutekano ça coûte extrêmement cher. Umutekano urahenda cyane kurusha gukora imihanda, kubaka ibitaro n'iki. Umutekano ni ufite amafaranga menshi. Urebe na budget abanyamerika bashyira mu mutekano n'amafaranga menshi cyane. Kumva rero kugiye guhungabanya ikintu kikuta très cher, ahubwo ni wowe cyakuta cher aho kugira ngo ugihungabanye. Ça c'est ni point ya mbere. Iya kabiri, reforme ya gisirikare y'u Burundi iri kuri niveau yo hasi mu karere. Twavuga ahubwo ko yabiri hasi na budget nteya kurusha beme na FRDC. Ngo kuba yakora intambara n'amezi atatu ntabwo iyo budget bayibona. Ça c'est rien du tout. Nubwo Ubushinwa bwa finance ko ari amakuru afite ko Ubushinwa bushaka gufinansa kugira ngo butwarira nickel iri muri Burundi, bakora intambara ariko nyuma bibonera amabuye y'agaciro nickel. Bon, c'est bien, ariko ngo kamunzi undi kazi imvura ise bisaba d'abord compter sur les efforts personnels. Tshisekedi afite amabuye y'agaciro ya propoje n'ibihugu by'amahanga bayanze, ariko iyaba yarafite igisirikari cye gifatika, icyo gisirikari cyari ko impoza discipline, abantu ntibagira ivangura mu gihugu, bakaba batinya ubutegetsi bw'igihugu, batinya igisirikari. Izi ntambara nk'izi ntabwo ziba zaraje kuko ibi byose ni absence, nta justice, nta gisirikari, nta polisi. Umuntu arakora ibyaha, aragenda akora discours de haine, nta uri bumuhamagare ngo amubaze byagenze bite bamufunge. Kuba atarinvestije muri justice, muri sécurité na défense, nibyo bimuzaniye intambara, kandi aratsindwa, ntashobora kwisoza ngo ayitsinde kuko nta systeme nimwe agira yamufasha kukontrenya ibyo yakeneye. Alors
Uburundi rero bwana Godfather buri mu mazi abira, kandi byanze bikunze AFC Bujumbura nako umva ngo Bujumbura Uvira barayilibera kuko ubu hari umutekano muke cyane. Abazalendo bose bari muri ho plateau nyuma yuko twirwaneho na AFC baza kulibera Minembwe, bara bose ba Biroze Bishambuke ba Yakutumba ba Kashumba bande bose turadukundi twose twabanutse muri Uvira. Ubu hari umutekano muke ukomeye cyane, bisaba ko haba une intervention urgente kugira ngo Uvira ibe libere. Uvira niba libere rero urumva ko bizaba bimaze gukata couloir y'u Burundi ukuntu yazaga kwidegembya muri Congo ije gukora za operation. Urumva ko nibyo babonaga Kinshasa batazongera kubibona ko couloir itarabibonetse. Entre temps bari guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu, ibyo bihugu bishobora gufata decision yo kugira ngo bihagarike iyo menace, kandi baba bari muri legitime defense yabo kugira ngo bafate decision yo guhagarika umutekano muke u Burundi bushaka kuzana mu karere. Voilà. Uvira iyo uvuye Uvira ugera Fizi. Iyo ugeze Fizi, territoire ya Fizi niyo iri ku mupaka na Kalemi. Ushaka wakwinjira directement Fizi ukajya muri territoire ya Kabambale muri Maniema ko birafatanye ni na hafi cyane. Tumanukira yitwa za Kongolo, ukamanukira Kinyunzu, ukamanuka Kabalo, Manono, Moba, automatiquement kabugeze Pweto. Iyo ugeze Pweto rero Pweto bura ni point stratégique ikomeye cyane, ngira ngo uribuka no muri ntambara ya RCD parce qu'il fallait gufata Pweto to niyikora jonction yo kujya ntuza Kamina. Pweto buri at Kamina muri target yawe, iyo uri Pweto Mitwabi biri muri target yawe, uri Pweto Lubumbashi ville biri muri target yawe. Biroroshe cyane, c'est-à-dire uri Pweto ubu ufite Manono, iyo uri Pweto Malemba Nkulu, iyo uri Pweto ubu ufite yitwa Bukama, kuko Bukama niho hari icyambo gikomeye kuri Fleuve Congo. Ngo mushobora kugira mu mazi automatiquement mukajya muri rivière Kasai ukabugeze deja Mbujima ukabugeze na Kananga bikoroheye cyane. Wamanuka Mitwaba ukagenda Kasenga Kambove ukabufunze iriya nzira yose ivuye Sakanya na Kibushi. Wamanuka ukajya Rubudi ukajya Mucaca ukajya na Dilolo ukagenda yitwa za Kapanga, umva ko Katanga yose tayari umaze kuyifata. Donc urumva rero ko kuva Uvira ntabwo ari ikibazo, kuko si na ngombwa no gucana Uvira uko wacana Mwenga. Urumva wacana Mwenga ukareka Uvira ukicira Mwenga yanakumanura Fizi nangwa yakumanura Kabambare ugahita winjira Nyunzu nangwa Kalemi. Hari umusaza wari ufite abana 12. Abo bana batangira kuryana bararyana kandi agiye gutanga arabahamagara bose, nuko afatanywe inkoni 12 azifungira hamwe. Amaze kuzifungira hamwe abwira uw'imfura ati mvuniriza inkoni, ashyira ku ivi biranga, uwa kabiri uwa gatatu kugeza kuri bucura. Ahubwo ati se mwabasore mukozi ko mufite imbaraga ariko mukaba munaniye kuvuniza inkoni ko nge mbishoboye. Atari ko akagasaza nako ati karacanganye ikintu ko kagiye gupfa. Nuko afungura wa mugozi atangira gufata imwe arayivuna, afata iya kabiri, afata iya gatatu arayivuna, zose arazirangiza. Aravuga ati umunsi igihe cyose muzaba muri kumwe nta muntu ushobora kuzabavuna, ariko nimukomeza kwitandukanya gutatana bazabavuna umwe. Ngira ngo ino message naha tous les rwandophones, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyamulenge, unité irakenewe cyane. Iyo unité dukeneye kwanza kuri kuko Dr Eric amaze kubivuga, inclusif kuba ku bukongomani bizahera d'abord kuri communauté linguistique, nibyo byangombwa. Ngira ngo umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda yagombye kwishira hamwe, kuko byaje gutera akaduruvayo. Twabivuzeho za magrive igihe zabaye, ni politiki yakoreshejwe na leta kugira ngo itandukanye abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi nkuko tubivuga mu space yose Tshisekedi yavuga ati umuhutu n'umututsi ngo za mpuko ya zamba na mpuko ya ndako, ngo ni imbeba yo mwishyamba, ngo niho ni imbeba yo mu nzu, ngo zose ni imbeba. Ubwo bumwe burakenewe cyane kugira ngo uru rugamba ruzabashe kugira intsinzi ikomeye cyane. Maître John yabivuze avuga ko General Rugayi niwe watangiye kuba president wa Synergie, bigeze aho hazamo propagande y'abaserufuri baravuga ati nibabivemo, kandi babivamo.
nibyo byaje gutuma iyo conflit zikomeza, niho hubatswe za pareko ziza kuvamo Nyatura, biza kuba nka conflit hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo byose byakomeje gufragiliza, kandi muri ibyo byose leta ya Kinshasa niyo bibenefisiagamo. Noneho mwebwe mukarwana, kandi Kinshasa yaba umuhutu yaba umututsi nta numwe bari bugire ministre, nta numwe bari bugire député. Ugasanga rero atari byiza cyane. Unité ya Rwandophonie irakenewe bwana Godfather muri uru rugamba. Unité n'abanyamurenge irakenewe ikomeye cyane, kuko ikiri guhiga umwe nicyo kiri guhiga undi. Umunsi habaye iyo unité, ngira ngo uru rugamba ruzabona igisubizo, kuko niyo ntwaro Kinshasa ikoresha. Kabila yarayikoresheje na Mobutu yarayikoresheje kera, icyo gyatangiranye n'ibintu byo kuzana intambara ku Rwandophone. Tshisekedi ni nayo ntwaro nayo ari gukoresha kugira ngo atandukanye ubwo bumwe hagati y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe batangira bavuga ngo bavuga igihutu, abandi ngo bavuga ngo igiki, abandi ngo bavuga ikinyamurenge. Je pense que il est grand temps kugira ngo iyo division hagati y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ikurweho, abantu batarize ku mugozi umwe. Twese tuvuga ikinyarwanda, nushake ubihakane ubyemere, niko abakoloni basize bavuze ko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Comme ça ubwo bumwe nibubaho, uru rugamba ruzatsinda. Ntabwo bizongera gufata imyaka 16 nk'ibimeze. Kandi ikindi butumwa natanga ni ukuvuga ati solution, docteur yayivuze ati mu bya dialogue biragoye. Solution nuko haba changement radical ya regime. Iyo changement radical yabaho, hakaba instauration ya federalisme. Intara ya Kivu ikigenga, yigenga, izashobora gukemura ibibazo by'amakimirane birebana n'ibibazo bya identité, birebana n'ibibazo by'ubutaka. Naho Kinshasa kwitega ko izaza gukemura ikibazo cya Kivu, tuzarindira kugeza igihe isi zarangirira. Ariko nihamara kuba leta yigenga ya Kivu, hari ubushobozi bwo kuba iyi crise imaze imyaka yose ishobora kurangira. Kandi umuntu ufite ubwo bushobozi bwo kubikora ni iyi revolution ihari, iyobowe na General Makenga, biciye muri AFC na M23. Murakoze.